Okay. Last time ufika wenzani? Next time ngidolo ukoko endleleni. Ngifonele nguPlum. Ram nangizeli la. Bani mina osasifaka uPlum. Yeah. Akisho. Plum ungamfaka. Ngikhuluma ngendaba uyenze last time ukugcina kwakho kuze. Ngihlangana nokoko endleleni. Ngathi koko ngiba abantwana bami. Wari babili ekhaya. Ureg. Bulalela. Ngibangiphendula. Okay, chef, lalela ke ngizwe akusho ukuzila ugogo wathi bakupha abantwana bakho yeah wabezile la abantwana wakhipha something kubantwana bakho kubila ukhipha something ugogo lo wathi ayifuni ihlawulo yami usabulela maka wena ukasinyala sipe ihlawulo kimi wathi asengayithisha akhona bona lalela asala uthi nabantwana kithi nabantwana kithi uPluma kithi mawufuna ukubona abantwana bakho wangajela uPluma ngikhuluma noPluma nanje ngikhuluma mina usongena emlonyeni oh hayi sorry ngenze just lalela wena abantwana bakho uPluma okay manje ngifuna ungitshele ke mina ugogo lomthukela ngine recording yakho la uthi wakhona ugogo ujump idrad umthukelano ugogo umthukelano ugogo wakho umamami lo yezo umthukelano cara yazi kwenzakaleni ngithe mangizile bona ne ngangena la ngathi koko ngiba abantwana bami ngikhuluma into yakade okay ngithola uShanteli wamkhiyelela la ngathi koko wayukhiyelela umntwana nami ngifundisa kuba bakhe so uyambona uShanteli mzuzu njani akimi nje abantwana bami ukoko lo wathi uShanteli amenze abortion ngoShanteli. That's why mina abantwana bangibakhulisile. Koko bonga abafuna abantwana bamakhulu iqiniso. Asikhulume video ngiqiniso. Koko bonga abafuna. That's why ngibakhulisele. Isikhulisele wathi enze abortion. Ngasikhulisele lethu. Ulina abafuna. Wena ke wakhulisa uShanteli. Wakhulisa uPlumi. Kubonama kamlahlile wena wakhulisa abantwana. Mashatele afamba khala kini ngangitshele kimi namhlanje sila ngisho ngenxa kabani wenzeni namhlanje ngenze ukuthi namhlanje ngithe ngintuthu abantwana bami Uchalile no wathethana kakhulu deriwa mchabisho kwa kakhulu abenetelela nyoma nyoma azenza this type awakade izaka basabana naye ularapela animo bachasafunga ngela sinyabatho ba namhlanje ne ngifuna ukwazi namhlanje into le ikuze sibela kwenzekeni
namhlanje kuze kunyibe la ngizile la ngalochisa uthola amarama amahle lapha emthini ngafika lapha ngabapha intututu akafaka 100 rand isiyo lesitututu ngafaka 100 rand kathi ngizabona ukuyenzani ngathi ngiyakhamba ngiyasalisa ngoba ngibona ivideo yaba ibone efonini uShantel no bayenze uthi bayasokola bayasokola ngibona kokwathi yena ngicela amaphela arifuna ukubona limakana uqala amaphela gogo ufuna ukubona limakana ukuthi kabusibilo kabo tsinga rifika bona Onkweditse ka khatla mapleke aka khatle ke bona wena o kweditse blomile ra go leleka ntwe nya ka go blomile ka e go ditsa ke nna ka go khatla ona mapleka mmushang kgodisa gape Lisa o ska mtia bana ba ga geshiba ba ra tswa to mo rapelela shiba wena no uswari ngabritsibile mina nkununche morele nganche monyola re moagisana ka gore nna ke a moloya o la motshela namhlanje uri namhlanje ngithatha abantwana uChantel uyabhedeka nge-19 ngathi bengazi 23 or 19 so ngizokuthengela uChantel present mara ngeke ngithengele ulethu kuphela ngizokuthengela no-Oshi boy2 ngathenga lalela ke lalela asho uthengile ufike ngiyakubuza kuze size la ngesikhathi wenzeni angenze ngifela ngafaka imali ngapha abantwana bebalabo yazi ngenzeni nakuthi ngokujeka ngizokugisa so ngizokugisa lalela ke kuze thina size la nje wenzeni kuze nize la angazi mina kwethu ngoba mina ngize ngiphushe